Tinong na phunuknai baksa comment khayo je pan card bo bahai khlainai pan card khlainani kwbangma category tongo kaisa hingke NSDL te kaisa hingke UTI ti tinong na phunuknai je NSDL ti sing bo bahai ke pan card apply khainai pan card ani already apply khlaijak tongo ang nongno pura puri babai phunuk mangla hingba nongno ang process phunukgrwnai hingka Naidi pan card chung khlaina thaka hingka kai chini Aadhaar update tonga nango Aadhaar mobile number link tonga hingka simino nango NSDL tui nung online tui nung khlaimanai hingka nung offline ma khainai offline mane nung ustro thangi ma khainai e-pen download khlai bo chung khaimano e-pen rok na ang sanamo chungo recommend khainamo chungo e-pen rok ta khaidi tamni ke e-pen tomung rok chung pan card chung apply khaika hingka kai jaga o suda chung gosimi chung mannai tamse kamo pan card number tei nini bumung tei nini bufani bumung khai tongla photo rok bo nini tongla ba nini Aadhaar card ni simi tongnai tei nini aro signature bo tongla hingka abo joto government ro ba abo accept khaya haini bage ang no recommend khainamo chungo norok pan card no e-pen apply ta khaidi norok pan card no apply no khainamo chungo hingkai lifetime ni bagui norok physical pan card apply khaidi physical pan card apply khainani bagui proteanpan.government.in actu khaimano NSDL ti bo khaimano abo hingkai NSDL tui chung khaimano hingkai omo khai to e-pen se hingke tabo chung pan card apply khainan thanga hingkai o jaga norok sidi NSDL pan card apply ni nok search khaika hingke pan card application click khaidi click khaika hingka kai o jaga o norok nugi mankhana new pan Indian citizen o jaga click khaidi click khaika ko omo hai interface phayana phaika hingka kai o jaga o new hingke new o jaga o new pan Indian citizen o jaga click khaidi hingke o jaga o individual select khaidi o jaga sungo nini select application category hingkai o jaga to individual nungnai hingkai o title hingkai nung tomungno sikla hingkai nung oro siri kaijak phano siri no siri bwrwini khetre hingka kumari norok ma swinai sikli hingkai sikla hingka kaiba Srimati ma swinai hingkai o jaga ang Sririkha hingkai o jaga o chini last name se sakang chung ma runai mane chini Deborma hingke nini Aadhaar je tongo bumung hingke o jaga ani bumung first name runai hingke abo niyagolo middle name to middle name redi middle name kri khe middle name krai hingke abo niyagolo hingka kai o jaga date of birth chung fill khainai date of birth hingka kai nini je Aadhaar tongo abo no fill khaidi eba nini Aadhaar card to nini baksa ni tongo 11 যেমন 1992 ফানাঙ্কা 1997 ফানাঙ্কা বা 2000 ফানাঙ্কা broni khetro hingkai norok Aadhaar 11 te tongmani abono redi hingke baksa Aadhaar full hingko date of birth kwrwi aboroni bisingo full date of birth pan card no hanamo chungo hingka kai nongni birth certificate ready eba voter ID card no norok kwrwi mano hingke ro sawo enter valid email ID chung redi nai email ID nangni je email ID redi email ID ro pula sakang borok e-pen rohoro mane abo ongkha mane without physical pan card borok sakang abo rohoro physical pan card phasani sakang e-pen abo nung download khlai abo samung khai tongmano hingke o jaga o hingkai enter valid mobile number nungbo mobile number no rwnamo chung mobile number no ready abo niyagolo hingke o jaga o continue click khaya kanai o jaga o I am not a robot o click khayei joto details fill khai te sabono nainedi nung je fill khai kabo correction kono mistake da tong gate ID correction khaidi submit dui thaka hingka kai o jaga sawo congratulations your token number generating ei thangka hingke has been successfully generated and it has been sent to the provide email ID hingke abo niyagolo tam khane o jaga o continue khai paika hingka kai o jaga o sawo o jaga khel khaidi how do you want to submit your pan application document nungni ni pan card
ni je document ningabo submit khaina muchung mani nini Aadhaar base da nai nakiba pen application with supporting document nai scan khaida nai naka fill pen application online inke ang no recommend khaina muchungo norok norok I sign tei norok o Aadhaar base online pen a kaini bisingo jeba kaisa choose khaidi ang mo sakani no tonika ai kobono gawo protein pen ti thanai obo hingga protein pen ni khetra kalayo o jaga hingga kai scan khaiye nang document upload ma khainai hingke nini to nang mobile bai khaina hingga kai scan rok khaina kisa bejal ngi thango hingke laptop ro bai ba desktop ro bai hingga bejal ngia hingka mon bai nang salamu sungo puila ni select khaidi select khaya kanai o jaga o sungo choose from the option below physical copy to your home soft copy on your email id hingke a physical copy nang email id na hardi hingke abon jagalo hingke nini oro Aadhaar number fill khaidi hingke ang oro Aadhaar number fill khai rinai last ni jeta 4 digit chano hingke ang oro fill kharinai abon jagalo hingkai o jaga o sungo I hereby agree Aadhaar photo printed on my card yes ready hingke abon jagalo nini Aadhaar je bumung tongmana bono phaibeke na phaibeke hingke abon jagalo jaga o gender select khaidi male female abon jagalo have you over even known by any other name nini bumung te komini khru khujak yes ki yes no khai no ready oro nini o jaga o select khaidi o jaga parents ni bumung seitani puila o nini mothers ni bumung sinata naidi nini fathers ni bumung sedi o jaga no ready abon jagalo jaga nini father ni bumung sedi hingke ang oro ni father ni bumung sedi nai o jaga puila jaga last name kalainai abon jagalo hingke oro first name kalainai hingke abon jagalo next khainai next khaya kanai o jaga o no income nang chakri khaika salary ready oro resident phainai o jaga te kono fill khaina nangya nini je Aadhaar tongmani abono ungnai hingke abon jagalo hingke chung tam khainai o jaga o chini mobile number chung fill khainai oro India select khaidi o jaga joto filling kha nini email id ro thiga tongnai next khaidi next khaya kanai oro EU code oro Indian citizen click khaidi state select khaidi state hingke chini to Tripura hingke city Agartala ready o jaga o fetch khaidi fetch khaika hingka kai o jaga o choose khaijana option phayano o jaga o next khaidi next khaika hingka kai no o jaga o himself ready place hingka kai ani to Khwlai abon jagalo submit khaidi hingke o jaga o bo jaga o kwchak mark wngkha naidi EU code ti thani chini saya kho o jaga o code tongo chini iko oro box click khaidi next khaidi hingke abono kwchak phaimani karon wngkha joto filling ya hingke o jaga o teisani ni first ni 8 digit nini Aadhaar number sidi abon jagalo hingka kai tola scroll khaidi nang je fill khema mo thik da tong naidi obo haike thik da tong naidi omo haike hingke khaibeka hingka kai o jaga tam proceed khainai proceed khaiga hingka kai o jaga tamsa on verification with pen database if appear the pen has already been issued against o jaga sao nini pen card already no hingui paijak hingke mo page thaka hingke norok ni a jaga tam khainai OTP nini register mobile number kaisa thanai Aadhaar kaisa thanai a OTP no verified khai rika hingka kai no a jaga payment ni option phainai payment ryu rika no kaisa slip manai thangnai obo haike no pan card apply hingui thango next video no phone upnai je chung
scan khaयै signature rok pan card to nung tonamo chung hingga kai norok mobile mano phunuknai tamni ke besirbak borok rok mobile no use khaiba hingkai abo haike norok no phunuknai hingke tinong no phunukka je ching Aadhaar bai sudu kuno document upload khlai nai ching without document upload khlai nai ching bo haike pan card khlai nai apply khlaina abono tinong no phunugui rika tamni kane already pan card khlaijak tongmani bagai norok no o last ni page je process phunukmalia last to hingke opa hingkhamu OTP thangkamu register mobile do teni Aadhaar ne register mobile no kaisa oka a OTP no riwi verified khaika hingka kaino payment option phaikamu payment riwi yakanai rikhanka kaino kaisa slip mani thangkamu ama hainge 24 hours kaino nini email ID o pan card nang download khaina bagi mani thangkamu teni ni physical pan card hingkai nini post office o thangnai aba haikai no pan card apply khaina asuk no hambai।